bwa nyuma yo kutora ko mwirindiro ry'enyamisha erya Queen Elizabeth National Park ebichunche ebi bitahirire famu ya Paul Rusandagwa byarye enti 3 kandi ibiraharyezi zibire zihakire enti ibiri zanitsaka yemwe yerye numi ekurasirwa ebichoncho mukaga nibyo bitahirira abatura omucyaro cya Phase 2 Nyamwamba Division omuri Kasese Municipality kandi ababino kutina Bera rikiro kunyire no kugira ngo kuzakugaruka nzigaruka nizite zinashi nizita no muntu abo kwamagara go muntu go nigakira amatungo gone so nani nshabanyowe government narishi management ya uwa babase kurindeze nyamishwa no kuzirizayo zigaruka umupaka zireke kwija kwita abantu nebintu ngasaba bewowa eremenyindire eshandale shabo bamasisi byayitwa ngabakoli b'umasikimu tukanyisa makero nenga nihirindiyanga naso makero yanyisanga no mamazi ngani munyisha eyanyire ngo kuyamalisha ndesi ngabwende tukasaba bulindi bunene erewe bakatukoleraki Bashir Hanji omugambirizi w'ekitongore ekiro kurinda enyamisho mwihanga ekyawuwa omukugamba hono mushaki wetu ahasimo yahamya makuraga kandi nagira ngo bariyo ne bakora obucweki ihembe okumara enyamishwa okutahirira abantu ebishoki mukaga bitahirire ente bita enti 3 Nyamwamba Division mu Kasese District Itawa Uganda Wildlife Authority tukoragana na Uganda Carnival Project kandi tukurabira mu project age bakamabente bashashura miliyoni 3 ka cash nkakashumbusho narishi okusasibwa nabo mukama wente zisarwe bichunchu ashumbosibwe ekitongore cyawuwa twamara twabagambera ebine kora okureba ngo babasa kurihirwa uko twiniho inkore yo kurihirira abantu so hati cyasigara no kureba handiko tukabihamya ikirunja abantu bitu ba staff bitu babakireyo bayirebera n'amisho gabo so icyasigara no kora file tukareba abantu aba ubakwiza kurihirwa kwangananisha abakurinda ibinyamisho abo batitero buri abo kuba tugo kubanza emirundi mingi nzikira kwija kunzigira ati zikore makosa nkaga go kwitente kwite embuzi ogutumurundo go kubanza enyamisha nkenjojo enjobo nebichunchu okutoro ko mwirindiro ry'enyamisha bikazombatura gasha kwa Gilbert Muhanguzi.